Batibot. Tinapalabas, dakkel tinamnaman ni bituan ama uray na asumangpet ni Anib, gapu kadagiti na itagtagainep na. Nasuron met ni Saro, imbis kumaamaragsakan. Napaan ni Saro iti ayan ni Toribio Kimura. Di na nakita dagos tigayem na, isot gapuna ang nagsawar iti kuweba. Nakakita iti atidug akahon ket linukatan na. Anyan nakigtot na, idi nakita na ni Toribio ang nakaida iti uneg ti kahon. Narnekan ti turog daytoy, ngem nagkulayaw ni Saro, idi di na mariing sakit nakalamlamiis. Ad-ad damanen ti buteng na, idi nasabat na ni Toribio. Kinuna ni Toribio nga adupay ti di na naipalawag kini Saro. Iti may sangal daw, at dadimteng alalaki iti purok, tapno pukanen dan ti balite. Saan na kayat ni bituan na mapukan ti balite, ngem awan maramidan na. Itagagayam, adtuyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Batibot. Demonyo day taapusa, iso amalwakon. Saro! Minalong matang ka asawa! Bakit? Ay, bituin! Patayok day dya, demonyo! Di ka makalisikan niya kita! Demonyo ka apusa! Ay, bituan! Ay, agyamanak! Nakapuot ka, dagos! Ina, Ay, ingagarak ti kasla grabe apan nakamalok. Tapnasan ko man adang rani Saro ni Demol. Ngam sinurot na matlat. Anay, nablunsan ti may sasakat. agsimpa ka, takitaag! Rignaag! No grabe, ti pan nakamalong! Oh, anya ngay paray. Napatay mo di pusa. Saan? Kasla aso ka nagpukaw. Idiadan iti likodan ti balay. Anya? Oh, unak man nurugyan dan apukanan ti balite. Apay apimanaw da iti sirok na. Ket no saan mat nga gandar jay di makina aragade. Anya? Nadadahal ka na. Idinto ta ka barbarumay. Kasta? Kasano daytan? Iso nga roda kasarsarita ti gayem mo jay pan nakapangulo da. Pada na met gayam ahapon day jay. Una, ta eksperto ka no dayjay aparato do iti eksakto apakasarakan iti naikali agamang. Isumot lagayam Kinuna day jay nga da naikali iti sirok ti balite. Kunak tumat. Ang apay nga yan nadadahal ti pagpukan da. Amok pa yun nga. Wala paray. Ingkay jay ata dang gamot ti ibagada. Pinapanaw nakmat nga min ni Kimura. Itay si Murutak iti ayanda. Sige, tayo nakasarita ida. Iwan paray. Sana mabalin na mapaay da iti gagarada. Masapul ang mapukanan ti balita. Bayam lang taydan, tanang. Anya? Isudalatan ti makaamong agpukan. Di ka rumamraman na mapaniti sirok ti baliti akon dipukan. Angam, kaya't ko daras ti pan nakatumbati kayo. Saan to amatumbati kayo, tatang? Anya? Adabang bantay dita. Nakita ko. Nakita mo, Victoria? Anya tilangana? Jeka di pusa kahit ko apatayan? May saday jay. Ngam adupay ti sabsabali. Aduda. Anya? Iti tuktok ti ayan ti dagduma. Iti mat unag ti daga ti ayan ti dagduma. Anya? Adada iti unag ti daga. Tila sarsarita mo't, Victoria.
At dakadimat agbyag iti unag ti daga. Ado nga! Dagiti insekto lang nga. Ken daduma pa'y nga ayop. Anya nga minakita ti nabiyag ti adda iti unag ti daga. Tsaka mo! Basta agkakadwada. Anya? Di kan mapanigayan dagiti sangsanga ili. Agbuya kalaangan, tatang! Di ka madanagan, bituan. Nakita kon. Apay ina, anyat nakita yu iti ayan dagiti agpukpukan. Nakita kon. Adin tumapukan ti balite. Anya? Insardeng dati agpukan. San agapo tanabannog da kat aginanada. No dikat, mas daw da. Gaputa di mutla dumakkulan ti gapuanan ti wasay iti poon ti balite. Anya? Agbambannog dalaeng bituan. Addapan nakabalen dagiti agap-apon iti balite. Di da itulok amapukan ti pagap-aponan da. Ay inabuana. Mapan ka kano iti ayan dagijay sanga ilay. Apay ka no? Imbagami a sumasantiguar ka. Iso a papaayaban da ka. Ha? Mapangkay jayon a. Adda ka no tangdan mo no aramidam ti kayat da. Ay, Nay. Madi ka pa'y ina. Ket no ado ti kwarta di gayem ni Kimura. Nagpuskul di pitaka na. sa anak nga interesado iti kwarta. No sarek ti amok iti panagsantigwar wenno panagagas. Ay sos. Sayang di ibayad daken ka. Iso mapankahan ina. Lading itag, gamawanan ti baul ko nga agsantigwar. Ikaw para agpampambar kan samot bagat buwan Ibagam no anya dagiti adda dito. Peso. Amuming adda ka ba alam ang makakita ka dagiti karkar na parsa. Awan, Kanda ka ti ado ako ta. napukaw ti bilog ko. Nariknak akala at ti panagkapoy ko. Itay ang turungak dito'y ayan nyo. Pambar dito bakal. Agpampambar ka man. Ha? Agpampambar. Pangasiyo apo. Didak pilitan. Ikanda kay ti adu kwarta. Uri mano. Apay madiga. Sige. Ina. Alam na, bakit buwana? Aramido mo ti amom. Bayadan ka kamay. Awan pigsak. Panagrik na kita. Kasla inot amauyos ti pigsak. Na inabuana. Apayan. Bumbumsag kamutan. Kaya ti makaspasama ka bakal. Kasla. Ay natumban to'y bakal. Kita nyo mga Pampambar dito. mga natali mo daw. Awan dito. Ang talaga napukaw na tipuot na napaw. Awan serbi da ito ibagbagayo analaing aman namay. Wano herbularyo. Ano? Magkatambursyo. Ibanaw mo hindi tayo. Uy, napuhay. Ano mo? Naglagan mo gaya. Imposible da ito. Kasla awan anyaman ni bakit buwana sinakroy ka. Nakalaglagan. Itintutan na lukmag matapakan. Dito'y bursyo. Isarak mo dito'y balay me. Ay, wine bitwine. Ala, idi sumon di tatugaw akawayan. Siya kun ti makamukan ko na. Ina, kumusta ti Riknam? Aduda, balasang ko. Aduda. Aduda?
Asino da? Ado, ti agbambantay di tabalite. Isuabagam, jaya asawam. Ta isardeng dan ti aramiden da. Delikado. Adda may buwis sa biyag. No di dagsardeng. Diyos ko. Awan gandat ko amang kontra kadagiti agkigan iti balite. No di kat. Adayo akay kayat ko ti kaadda dita. Kaso nga ni jay asawam, kanjay anak yo, ani Victoria. Anya? Apay ni Victoria, ina. Napigsa ti guyod na iti amana, nga agbalinon adakas. Apay akas tati ko nam, ina buwana. Bituan, di ka kumamasair iti ibagak. May papan iti anak yo, a babae. Ibagamlatan no anya da ita, ina. Dumngagak. Dakas, ana itao ni Victoria. Anya? Anya ti kayat mo asawan, ina buwana. Jack, mailawlawag. Basta masiguradok. Dakas, ana itao. Iso nga ganad ka kenkwana. Uray pay no anak mo. Aganad ka, ijay anak mo. Bituan. Kaya't ko ngagtalinaid apalimed ti kaadda dagiti taga sabali a lugar dito'y balay mi. Iso asaan kan apalubusan na mapa ni Jay Purok. Anya? Ang mga no ipadamag mo Jay ter aramidan dagiti bisita dito'y. Diyak kaya't amamuan ti kaduan. Sa anak mo't aman na nao. Tapno ibagak pailay ti sabali at tao. Ti amin na makitak iti sa dinuman na papanak. Uray pay. Agsigsigurado aklang bakit buwana. Adda balay ko, ijay purok. Adda pagawidak. Iso nga gawidak mutlaeng. Saanen? Agyan kan dito'y ayan mi. Anya? Ado ti man nanao at taga kabalitsan. Kat maibilang kakadakwada, bakit buwana? Anya? Saan kan amakapanaw dito'y? Damag ko, asaanan nga agsublipay dito'y purok ni Kapsat Buana. Agtali na udan, ija ayan, dasaro. Kasadon nga nagiti agagasan na dito, di pa na imbagan. Ulot pa iso. Aray, Kasayatan siguro, no, isurot yung kwa na ijay. anya, Kapilita na kasta na. wala, kapilitan na nakasta. Ngamnay, ang mga di na kayong matlapadanunan ni Saraw. Kapay ngay. Amo yung matang, di imbaga na di nakamasayag, day di lakay ataw. Di buwanan, ti umay ditaw. Narigat mo't datayo pa, ti mapanitay. Paya bantayaw. Nasaysaya at kay. Paya bantayo lang. Mangibaon kayo iti mapan mangayab kan kwa na. Tatang, amangan no makalibas ni bakit buwana. At kasarsarita na at tagapurok. Asino? Diyan mo. Basta da kasarsarita na ijayan tidalan. Ayaban sa jay tao. Ay, ang mga no ipadamag ng timar aramid dito'y. Paiman. Ha? Anya nga itaramidam, tatang. Uludak day dya bakit? Numakitak apumanaw. Sana na mabalin apumanaw pay. Gaputa aduuna yung tiyam muna. Lakay, papanam. Inak uludan ni bakit buwana. Ang mga no aglibas day jay. Tadda ka no mga ayab kan kwa na. Anya? Dita ka lang bituan. Di naksurutan. Diyos ko. Anya nga tamanan ti aramidan ti asawa. Awan ti maaramidak. Kan may sa. Amangan no na po kawan ti bilag ko nga agsantigwar kan agagas. Nakapsuta kon.
Di agsagana ka nga ro, di na ba na? Tani, makaguran dagiti sigod nga gagasam. Awan mabalin ko. Nala, ingkan, panawan na kun ditoy. Makamuka. Sana ka. Ay, agyaman na tapimanawan. Hanggang dakasaklakit de no makita ni Saro. Diyan mga ayab kanyak. Agsubli ako ni Tiayan Tibalayda. Delikado akmanan ka ni Saro. Numaamuan na ti panakisarita kiti sa bali a tao. Ha! Isang ti umay dito. Anyat aramidam dita, bakit buwana? Kwa. Ayan dyan nakita ni Victoria kasarsaritam, ha? Ha? Ay, awanon. Pinapanaw kon. Pinapanaw mo? Ano pinaglambang mo? Nay, apay ko maapaglamangak ngay barok. Pinapanaw kon. Talaga saan ako na pumanaw ditoy. Tay sumat ti kayat mo. Siguraduam nga agsasao kay tipudno. Tano matakuatak nga ulbudan nak. Agsaga na kalangay. Maturog kan ina. Di mon pampanunutan dagiti kaarrobam iti sentro ti Purok. Ay, nabayag anak kapula-hapul ko ida. Adumet a kinaimbag tinaipaay da kanyak. Iso amawatak ida, no kaguradak. Bayan nyo, ina. Kasaritak ida inton bigat. Ala, yidayon tapno makaina na kayo. Inabuada! Inabuada! Dakas ti mapaspasama kiti balay mo! Inabuada! Never show! Apay nga ta! Apay! Ay na! Burshow! Inabuana! Uram ti balay mo! Anya! Apay! Anyat na pasamak! Ay, masapula mapanak kijay! Ay, kasano pa yan dagiti alikamak! Ay, kabuhan na! Kawan! Tulungan na, Burshow! Anya ti aramiden ni Ina Buana no awanen ti balay na. Gagayem. Ti uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimet direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batiba!